Mwiriwe neza, ngiye kureba ukuntu twa designinga hooper muri SolidWorks. SolidWorks imaze gufunguka tuza file new part, okay, double click, nyuma tugahitamo plane turi buze tugushanyirizamo. Urugero dufate front plane, tukirikeho tuze sketch command, dufate na moto, so dufate urugero corner rectangle. Yes, right click, select, converting a dimension, dufate mmgs. Yes, tukiri cyano kuri back, okay, dufate smart dimension, hano dushireho milimetero 30, enter, okay, hano dushireho milimetero 100, enter, okay. Nyuma niturangiza tuze tu existing sketch, tuze command manager, urugero dufate base French, tukirike kuri line. Yes, turebe hano sheet metal gauge 1 mm, okay, key factor 0.5, nta kibazo. Hano kuri twe turakoresha ni rectangle, okay, tuze twemeze. Yes, turebere muri isometric. Yes, okay, niturangiza tuze command manager, twongere dufate hano urugero edge French, dufate iyi side ya hano engo tuyirekere 90 ku side hano, tumanuke distance tuyigire milimetero 100, enter, okay. Hano kuri French position dufate iyi ya material inside, dufate ya outside, no, dufate ya inside, twemeza hano. Yes, okay, turebe uko feature yacu imeze. Yes, twongere tugaruke tuze kuri command manager, dufate edge French, dufate iyi side, okay, nayo iyi blind length tuyigire milimetero 100, milimetero 100, enter, okay, nayo tuyigira outside, okay. Twongere tuze dufate iyi command manager, tukirike dufate edge French, dufate iyi side, hano blind noneho tugire 98.5 milimetero, enter, okay. Side tuyigire inside, tuze twemeze hano. Yes, okay, turebere muri isometric, okay. Yes, niturangiza tuze command manager, twongere dufate edge French, rotating, dufate iyi side, okay, buri side, okay. Iyi angle tuyigira 25 milimetero. Yes, tuze tuyishyire kuri distance ya milimetero 30, okay, tuze twemeza hano hejuru. Yes, twongere tuyirebere muri isometric, okay, editing edge French, number 4, edit, okay, side, outside, okay. Shaka kuza tukabakinga, Ctrl Z, okay, tuze dufate Ctrl Z, delete, okay,
turebe which problem, twongere dufate command manager, dufate edge French, yes, dufate iyi side, okay, iyi angle tuyigire 25 mm, enter, yes, kuri distance ya milimetero 30, enter, okay, twemeze, turebe which problem, tweditinga iyi edge French tuyikirikeho, kuri edge French, nyuma tuze dufate edit, tuze hano kuri bend, tuyibending outside, tuze twemeze, okay, turabona ko ya correction ibonetse, yes, tugaruke command manager, dufate edge French, rotating, dufate iyi side n'iyi side, okay, yes, turangiza iyi angle nayo twongere tuyihindure angle ya 25 dogere, hano kuri flange length blind tuyigire milimetero 25 nanone, niturangiza tuze twemeze, okay, tuze turebere muri isometric, turebe, yes, tugaruke command manager, dufate edge French, rotating, dufate iyi side n'iyi side, okay, tuzikore flange zireba inyuma, tuza dufate iyi degree tuyigire 25 dogere, enter, okay, iyi distance tuyihe milimetero 25, okay, tuze twemeze, yes, turotating, turebe, hopa, okay, tuze tuyirebere muri isometric, okay, turabona ko ya sketch yacu twayibonye muri SolidWork, nyuma hano dushobora kuza tukayihereza kara, tugakirika hano, tuhereze urugero iyi kara, yes, twemeze enter, okay, urabona ko ya hopa twayibonye, dushobora kugaruka muri command manager, tugafata flattened, okay, okay, ubwo rero nkaba nabakangurira gukora subscribe, comment kwiyi channel ya SolidWork tutorial in Kinyarwanda, kugira tujye dukomeza kubona design zitandukanye zigenda zidufasha kunguka ubumenyi kuri software. Murakoze cyane, na session ikurikira.